Jamling Kangsar Shupe Pöki Keyik Rikshung Dang Nang Chöla Donan Kel Changmala Jamyang Pöki Rikshu Jezi Kangne Natu Dire Shugiya Ta Di Lobchen Chokeba 18th lesson Chokeba Dire Ta Di Sangin Gi Lobchen Sangin labia yimbe lobchen de ngi nimachik monchu ne thake gyune tangshigi ye tangna ani khonzo sangin gi che tu tes datik che ya ko ka bravir ba tene ta diche ani ngaj de jinda ni yore jinda chikla kakha kanga ne gochu ne pecha lo ya Changar chikni sum labia ta dinde manam dya tuzul labi yore chap pharing gidita tela thanda mang chewa thanda ngara chu phepe chiso gi nangla yebe loptuk dinde phegi yore ta khoran chole nge lekshe jwan ne leshe jwan dang Meta chiki khangba seksya thundi ni de dewa seche lekshe jwa la ba yi quran so ta shata yarge chinsha ta ine thada yang jinda thupa tang dimba la ye second look to de phi logya la kanel thegidu inji logya la yang kanel thegidu phama che lota tang gegengi khangla yug ma sha ba che 롭투기 소소 부구 가르치기도 갱게 개겐기 카렐랍도 수이촉네 노르도 냠십 약보직 난고기도다 다디체 다가지 니마시 주달라 텐덴 로트그레 보죠 다가나 시케나 소양 자게 근에 롭존는게 요나 텐데 다와치기 난라 그이 로트그레 아니 캐나초로 투베스기 유나 캐나초 라이크 năng 캐나초 아상 아부 부구초 양티데 년퉁때 바깝라 시야 고갑라 그래 라바이도 콘조 양 벼이 약게 두그르바 캐나초 양 창로는 Shandalayan Google Nangronan share it Tides Chebeina Peba Yuto Choke Puyi Lotuba Jik Sotuba Yungre Diche Tabali your video dikin ko aligiti faida udeshan please like it गरिदिनुस् like it गरियो भने धेरै भन्दा धेरै मान्छेले हेर्नु पाउँछ युट्युबले चारैतिर छोड्छ छोड्यो भने चाहिँ भोटे जाति सबैले भोटे भाषा सिक्नु सक्ने मौका पाउँछ त्यसरी नै मंगोलोइड शेर्पा तामाङ यर्मो डुप्पा आफ्नो भाषालाई पुनर्जीवित गर्नुको लागि फाइदा हुन्छ कि भनेर म यसरी लाइक इट गरिदिनुस् भनेर बिन्ती चढाउँदै छु and if this video is helpful for you, please like it so that many people will get to learn Tibetan. So, abaya niyam pheri ke cha bhandakeri if the suffix is la suffix bhandakeri दुईटा अक्षर सँगसँगै लेखेर बीचमा बिन्दु छैन भने चाहिँ पछाडीकोलाई सफिक्स भन्ने गर्छ अब यदि सफिक्स ला हो भने चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने If the suffix is la, how should we pronounce?
That is what we are learning today. So, here, sa, kata, ka, la, kal. It should be kal, but we don't say kal. Sa, kata, ka, la, kel. Kel. So what's happening? We are adding imaginary tempo on the consonant. And at the same time, we are pronouncing the suffix and adding imaginary tempo on the consonant. Sa, kata, ka, la, kel. Sa, kata, ka, la, kel. Sa, kata, ka, la, kel. Kelsang भनेर नाम तपाईहरुले सुन्नु भएकै होला. Kelsang माने भाग्य माने. In English, Kelsang, you must have heard this name. Kelsang means fortunate. So it starts with sa, kata, ka, la, kel. Kelsang. Sa, kata, ka, la, kel. Every time you see kel with superscript sa, it is always fortunate. Kha ratak. Kha ratak harre. Kha ratak. We have been saying this many times. So you should be able to say kha ratak tha. Ta, tha. Kha ratak tha. Ta, la. And the rule says ta, la at imaginary tempo on the consonant. Kha rata tha la tel. 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 Tel mane revenue, tax. Nepalima kor, tax. We know if superscript is added to a letter in the first, second, and third, it doesn't make any change in the pronunciation. Ra, gata, ga, ga, yatak, gya. Ra, gata, ga, yatak, gya, la. The rule says add imaginary tempo if the suffix is la. Ra, gata, ga, yatak, gya, la, gel. Victorious, victory, vijayta, vijay. Ragata ga gayata gyala gel. Ragata ga gayatak gya. Gyala gel. Pa naro po. Gyalpo. The king. Raja. Ragata ka gayata gyala gyalpa narupo gyalpo. Ragata ka gayata gyala gyalpa narupo gyalpo. Ragata ka gayata gyala gyal sa. Gyalsa. Capital, Rajdhani, capital of a country. Gyalsa, Rajdhani. Ragata ka gayata gyala gyalsa, Gyalsa, a place where the king lives. Raja बस्ने ठाउँ, राजधानी. Ragata ka gayata gya la gyal khaba khap gyal khap country desh country gyal khap na la at imaginary tempo on the consonant na la ngel
Jala gel. Jala gel. Nyala nyel to sleep. Nyel to sleep, to lay down. Sutnu dolkinu. Nyala nyel. Nyel. Da la del. Da la del. Sa pata. We know if superscript is added on a consonant in the first, second and third, it doesn't make any change in the pronunciation. Sa pata pa la pel. Sa pata pa la pel. Pharatak. Pharatak. Pharatak tha la tel. Pharatak tha la tel. Baratak da la del. Baratak da la del. In spoken Tibetan, del is to separate. Chutinu. Bharata da la del. But in religious texts, Bharata da la del also means liberated from, set free from. Bharata da la del, to be set free from suffering. Bharata da la del. नेपालीमा Bharata da la del भने छुटिनु कि त पुस्तकतिर यसरी मुक्ति पाउनु, छुटकारा पाउनु, दुःखदेखिको छुटकारा पाउनु, संसारदेखिको छुटकारा पाउनु. Bharata da la del. Cha la cel. Cha la cel. 가르쳐 그래. 캐나서 디 투베스고 두나 디 초여베 기 년퉁 찍래 공나 딱하시기 칼라세베 사간 직부딘들라 침베 년퉁 수고요레 카시기 나 아메리카라 lep슨스는 검소기 고요레 디데 칼사 스태츄 오브 리버티 그 뒷나 파르케 제 게딘데 검소기 베타 디데 카야메 표시 라비아이 캐나서 라이크 잇 낭바이나 미 망보라 청야 고갑라 그래. 차라 첼. 샤라 쉘. Ya la yel. Yel is it is good thing to learn some words while learning how to read. पढ्नु सिक्नु सँगसँगै एक दुईवटा शब्द सिक्नु सक्यो भने भोलि पर्सि तपाईहरुलाई काम लाग्छ, सजिलो हुन्छ. या ला यल माने अदृष्टि हुनु, to disappear. अदृष्टि हुनु, to disappear. ra la rel. To wear out, shoes to wear out. ra la rel फाट्नु. लुगा फाट्नु, जुत्ता फाट्नु. ra la rel. sa la cell. यसरी कुना कक्षातिर बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरु छ धेरै जना.
पुस्तक पढ्नु चाहना राख्नेहरूले मौकै पाएको छैन। यदि तपाईहरुले लाइक इट गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरू युट्युब हेर्दाखेरि युट्युब एल्गोरिदमले चारैतिर छोड्छ। छोड्यो भने सबैजना बुद्धिस्ट कम्युनिटीले आफ्नो पुस्तक आफ्नो लिपिमा पढ्न सक्ने हुन्छ। र यसरी आजको पाठ चाहिँ 18वां पाठ यसरी सक्यो। अब छिट्टै तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई यो फर्स्ट टाइम हेर्नु हुँदैछ भने यसरी सिक्न सक्नुहुन्न। त्यो भन्दा अगाडिको लेसन यसको मुनि भेटाउँछ। पहिला सब्स्क्राइब गर्नुस्। गरिसक्यो भने चाहिँ पहिलाको लेसनहरु 15वां 14वां 13वां 12वां यसरी तल जानुपर्छ। अन्त फर्स्ट क्लास चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसरी आजको क्लास यही समाप्त गर्दैछु। अनि sensi nambala tuchenang ani ta khali chugure phebatso phege yapo kyon tuke shata shengye ginang ne shata jelia bindu da phama chu ngoine tushor shata dugudu ta phama chu de pugulo jong chigi negola thi dugudu ya thi dugudu ma thi dugudu ani kundugi nyamdo party gap soso kundugu sungba de nangshin mache na kundu nyamdo kubar gap dindes chebena shata ta pendo ayos samgido ta phoyi nge thalo de pharim dinde thanda lokta dam mindal yordan north point dam kharsa gopalpur dam phosung lokta dala osi Kharsa West Point ta lokta pemisi mangwani yungu yore dela phoyi lapse lokta la doke pugu so phoyi kyose du da phama che thunan nang ko gidu pugu keba chamgi digi amarda pugu di dilam so pugu yore dilam so ya gi chedu thangbo lopchong ya ko jitte nang ko yore lopchung la te shukero nang sene redu shuya yin ani sensi nambala tuche na ani sangi yanga jelyo